being a witness for Christ. From a silent believer to a soul-winning believer. That's the title of the message. From a silent believer to a soul-winning believer. Now, imagine ti may sa kabalay nga maururam kakabsat. Nakaturog ti pamilya, at the tao nga magmagna, nakita na jay uram, maangot na jay asok. Kunana, madi, baka nuri ingat idagat makagura da kunana ka de. Kuno nagpukawak ket, baka na nyamot nag-OA mot di jay nga taong, baka kunada kanyak, kunana ka di kakabsat. No di ka nagpukaw. At kunana, woo! Mano, agring kayo, moruram tabalayaw. Hanggat nagpukaw wakas jay kakabsat. At ano biyag tinakataya, hindi ka pwedeng manahimik. Amen? Amen. Kastamot ti dapat nga makita tayo kakabsat. Kadagiti tattao iti aglawlaw tayo. Our families, our loved ones, relatives, and our friends. Their souls are at stake. And even if we don't want to speak, love will make us speak. Ngamno ta duma kakabsat, tahimik tayo, hantay kayat nga ibaga. Mabain tayo siguro kung na tayo, tahimik dahil nahihiya. Tahimik tayo, gaputa, maamak tayo nga mangibaga. Kuno hantay ammo no kasano nga irugi. Tahimik tayo because sometimes we are busy. Busy with our personal life. Tahimik tayo because sanay tayo nga ti Christian life, church life, ngam awanan ti burden tayo kadagiti karkararwa. In this series of message for the next 2 months, my prayer is that God will give us 3 things. Number 1, ikan na tayo kumati burden kadagiti kararwa. Amen. Di kaya lang sa unti burden kakabsat, concern, compassion, kadagiti tattao nga hanpay nga naisalakan. Whoever they are, wherever they are, however their life maybe is. May God give us a burden for the souls of men. May kadwa ti kararag ko, ngay kan na tayo ti Apo iti boldness. Nga ma-overcome tayo dagiti kasla makailapod iti biyag tayo nga panagamak ken panagbain. Ket intayo asit gan ida nga iburay ti panakaisalakan ti Apo. And number 3, that God will give us a blessing. Iti nga blessing, ket saan laeng ikanatay ti resources nga kasapulan, tapno makadanon tay kadakwada, no diket nang runa jay wisdom. Tapno ammo tayo, no kasano tayo, nga ilid isuda, iti Apo, kiniapo tayo ng Yeso Kristo. Nakakabsat, deta ti purpose ti Apo, nga si bibiyag tayo, iti deti rabaw, iti daga. Hana tayo nga pinaraburan ti Apo, iti biyag, tapno laeng agbiyag. Pinaraburan na tayo ti Apo, iti biyag, tapno maidalan tayo dagiti tattao king kuana. That is why the question today is that it's not do they need Jesus, but the question is, will I speak? Will I approach them? Or will I stay silent? Deti Acts 1:8 nga binasa tayo nga kunana, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth, came from the very mouth of our Lord Jesus Christ. If you love the Lord, you will take His word sincerely and dearly into your heart. Sino kada kayo, iti agay-ayat, iti Apo, itayag naman ti ima na? Amen. No may saka nga agay-ayat, iti Apo, salimut-mutam kuma daytoy nga sa unagan ka.
And this afternoon, I would like nga idasar kada kayo. Iti lima nga nasisita nga puntos nga makita tayo kada ito'y Acts 1:8 nga binasa tayo. Umuna ti amin kakabsat kat isuday jay the mandate. Ikayat na nga sawan iti mandate kat lalaki nga adaka-date na. Kakabsat. Pag isang man kayo lang nakaseryoso de dumakata kayo. Sa bagay kat seryoso nga talaga de iti mensahe tayo. Ikayat na nga sawan ti mandate kakabsat kat bilin. Daytoy kat saan nga suggestion ni Apo Jesus. Daytoy kat masapol nga ipatungpal tayo at church. Kan kas membro iti church. So, ni Apo Jesus, kunana, ye shall be witnesses. Haan kakabsat, listen, ti Apo iti sakbay nga imuli sa dilangit, adu dagiti kari nga inbati na kada tayo, promises. Kat anyaman iti pasamak iti panagbiag mo, adda inted ti Apo akari, nga mangilungaw ken ka kadigita nga rigat iti panagbiag. Makaliwliwa, maka-encourage, makaited iti talged. Auray anyaman dagiti sangwen tayo nga karit ti panagbiag kas Kristiyano ken kas anak ti Apo. Dagiti karit ti Apo isuda iti mangilasad ken mangilungaw kada tayo. Hangkay kadi maragsakan nga ti Apo dagiti karina ket isuda iti mangilasad ken mangilungaw kada tayo. Amen kunayo man kakabsat. Amen. Ngam ti kayat ko nga makita yu ita nga manem. Nga ti Apo saan na tay lang nga inbatyan iti kari. No di ket inbatyan na tayo iti bilin. So nga hantay kumalaeng nga naragsak nga ag-expectar kadagiti karkari ti Apo. No di ket ipatungpal tay kumamet, day di expectaran ti Apo nga inbilin na kada tayo. As much as we are blessed with the promises of God, but that is only one half of the story of your Christian life. The story of blessings, the story of grace, the story of miracles. That's only the one half of your life. Because the other half of your life is your faithfulness to obey and fulfill the mandate of Jesus. And that is to be a witness for Him. Sa ludsudad kan kay ti dating abigat, malam. Ti Apo nakapudpudno nga nang tulong kada tayo. Inlasat na tayo. Inlungaw na tayo. Kakabsat, siga kadi ket napudnumet nga mangipatpatungpal kadayjay inbilin na ken ka. Sapay kumata ti relasyon tay ti Apo, saan lang nga one way nga agturong kada tayo. Two way, dapat aramiden tayo matdi pagayatan na kakabsat. And don't you realize, kakabsat, every time nga datat tao nga malablabsam, may encounter mo every moment, every day of your life. Kat di ka man lang inyawatan ti gospel tracts, di ka man lang in-approach nga kinasarita maipanggap ti Apo, you are rebelling against the command of Jesus Christ. Amok kakabsat, nga ti dapat nga mariing kada tayo, deto'y spiritual life tayo. Amen? Di ko na ti Apo, deto'y mandate na kada tayo kakabsat, ye shall be witnesses. Now, kaya't kung ibaga kada kayo, nga amin tayo kakabsat, JW tayo amin. Haang nga Jehovah's Witness, no di ket Jesus Witness. Ako na ni Apo Jesus, ye shall be witnesses unto me. Kaya't kung nga mapansin nyo, nga ti posisyon, trabaho,
ngain pakumit ti Apo kada tayo, kat iso daytoy panangipaduyak-yak, panagpatutuo, kinkwana, kadagiti kattao, witness. What is a witness? Ikayat nga sa ti witness kakabsat is someone who tells what he has seen, heard, or experienced. Ipaduyak-yak mo laeng, jay nakitam, jay nangagam, ken napadasam. Iti uneg ti korte, at DJ ko na nga witness stand. O di may isa nga saksi kat nagtakder kat nagsao. Handa nga damagan, abogado ka ba? Ano hang ka abogado? Hang ka qualified nga ag-witness? No. Handa ko na, kitakman no da college degree mo no diploma. Ano awan, adan mo, haang ka nga maikari nga ag-witness. Handa ko na kakabsat. Tati agbalin nga witness, tila kasapulan tapno credible isuna. Kadedi nga pasamak, nakita na, nangeg na, wano na padasa na, adda DJ experience na. Datayo nga kapsat, sanudsudek man kadaka iti dayti nga manem. Itayag yu man taimayo, no maipaduyak-yakyo, nga may saka, ngay mawat kini Apo Jesus, kat hang ka mabain, nga mangitayag taimam kat kunam, Pastor, may saakmet nga imawat kini Apo Jesus. Itayag yu man taimayo nga kapsat? Amen. Amen. Kat gapoy ti dayta kakabsat, you are a witness. Jesus said, be my witness. When I was 5 years old, napigsa ti tudo, agbagbagyo, prayer meeting, ano nakaumay, dagiti members, that was way back in 1990. So, nag-prayer time kamlata, ni Papa, ti kadwana ni Preacher Glenn, nag-prayer time da. Ni Mama, da kami iti nag-prayer time. Kadyak ninamnama nga kadedi nga kanito, ipanangilawlawag ni Mama kanyak ti panakaisalakan, nakita kakabsat, iti kinaamak ti impyerno, urayak na nagsangsangit. Binutbuteng nakakabsat. Una na agasang tadigidi ikasumrek da taabot taagong mo, kalapayag mo. Amom di matana nga dete, pa mga dumakkel. Kutukutan na takimot mo. Una na. Ekit, amom na ubing ka akat agim imagine kan. Oh. Tapos ti apoy na maidap. Tapos uri, pukpukaw kang agik-ikis kay salakandak. Awan ti makaisalakan. Kat uri kayat mo nga duyuken kunana ka. At tamari-alize ko, api adakad nga takampilan to, di impyerno kunak mo ta. Kung kunana, no kayat mo nga duyuken ti bagim sarilim. Ang kanto pulusan na matay. Nakitak ti kinaamak ti impyerno. Kat kadedi nga kanito, nangagak ket nakitak ni Apo Jesus nga kas mangisalakan. Isu nga kadedi nga kanito, hangko lang nga nakita, hangko lang nga nangagan, na experience ko, inawat ko ni Apo Jesus nga mangisalakan, ket amok nga naisalakan na kakabsat. Data ti kayat na nga sa wunti witness, sika kabsat, kasanumot nga i-explain mo itatipan na kaisalakan mo. Maibagam ka di nga nakitam nga si kaidikat managbasol, nga nakitam ti pagturturungan ta kararwam, kat nangagam ti nagsamit nga mensahe ti pan na kaisalakan, nga ti Apo inayat na ka, maipaduyak-yak mo ka di dayta itakakabsat. Ammom, no awan kasta nga, dete mariknam ti pan nang ipaduyak-yak mo't pan na kaisalakan mo, mabalin kunaken ka. Dayta nga tatmesa nga rason nga hangkag social winning. Kasi hangkapay nga na isalakan. But that's what it means to be a witness kakabsat. Kunamlaan ka, DJ kasarsaritam, you know what? I was a devoted Catholic. Or you know what? I was never a religious man.
I never found the importance of relationship as important in my life. But one day somebody showed to me that I'm an awful sinner and I deserve to go to hell. But he shared to me that Jesus Christ came to rescue us from sin. And that moment, I put my faith in him and I accepted him as my personal Savior. I just wanted to share that with you. Would you like to receive Jesus as your Savior? That's what it means to be a witness, kakabsat. Amen? Amen. Eta iti mandate ti Apo kada tayo. Now, duwalaan ti mabalin mo nga aramidan ita. Ignore the instruction of Jesus or convicted and you will say, Lord, I will be a witness for Jesus. Dear Lord, I'll be a witness for you. Or you will ignore him. Who among of you would say, Pastor, I will be a witness for Jesus? Come on, raise your hand. Hanggang babayin ka kapsaan. I will be a witness for Jesus Christ. Amen. O, sapay ta deti preaching, tanunan na kayo kakapsat. The Holy Spirit convictaron na kayo. Number 2, not only the mandate, but I want you to see the message. The Bible says, and ye shall be witnesses unto me. Ibang pa kani Apo Jesus, ipaduyak-yakdak ti inaramid ko king ka. Unto me. You see, in soul winning, we are not pointing people to the church. Because the church cannot save. Numan pa'y agawis tay ti tao nga umay in ti church, antayo inawis ida tapno isalakan ti church. Inawis tayo tapnon ijay da nga manggan ti panakaisalakan. Ket awatan da ni Kristo nga mangisalakan da. We are not pointing people to a religion because religion cannot save. We are pointing people to Jesus Christ. Kakabsat, apay mabain kayo nga mangibaga kini Apo Jesus kadagiti tattao. Pampanunutem no anak ko nadaken ka. Pampanunutem nga baka rejectaren da ka. Hangko mga dayta nga panunot iti ipalubos mo nga agari ket manglaped king ka. Isu nga ti maikatlo kakabsat, itud ko kada kayo from that verse, not only the mandate, witnesses tayo, not only the message, Jesus Christ, but number 3, the might. Kakabsat, you do not share the gospel by yourself. You have the Holy Spirit of God to help you share the gospel to your families, loved ones, and friends. Una na ni Apo Jesus, you shall receive power. The might. Might means strength. Amen? It means power. So, it means enablement, kakabsat. Tulungan na ka iti Apo. Now, listen to me. Amom, no ag soul winning ka, no ingka approach ti tao, deti ti talo nga ited ti Holy Spirit king ka nga bilig. Number 1, He will give you boldness. Amen. Ti kayat nga sawon ti boldness is speaking or sharing the gospel despite fear. Kastoy kakabsat. Ti actual ti soul winning, tilang aramidem, umasidig ka na ta jay tao. Iyungap mo tangiwat mo, ket ti Apo ikan na kanto ti turud. Mas dao kanto kakabsat. Tanuhan ka tumakder, han na ka ikan ti turud iti Apo. Ikanat ta kakabsat. Kasla kumada ka ijay bus. Maamak ka kumanga gibunong ti trucks. Agal alumiim ka. Ado nga pampanunutem kakabsat nga hamot agpaypayso sa totoo lang. Kung kunam jay sarilim, kasanon no rejectaran na.
Baka no, ungtan nak. Kat bay amlat ta kakabsat no ungtan na kahamot nga si kadijay. Ti apo ti rinejectar na gan ka. But you know, when you have the power of the Holy Spirit, when you ask God to empower you, you know what He will give you? The boldness to speak despite fear. Amuyo adot men tayo dito eh. Ti may sa ditagat ni Brother Ian, deti para i-layout tayo ti tiles kakabsat. Managbabain ni Ian. Hanaunay masarsarita, mabilbilang iti sa una kakabsat. From kabulalaan, amuyo ita, Bible study leaderan iti construction site. Amen. Kat ko na nagyaman na itut ko na ustot ako ng pastor ko na kanyak di kalman. Deta ni Ian. Oh. Managbabain. Kita nyo makapagtakdiran. Kasais kam sa ikaktuman lat barong nan kakabsat. Tapnuhan lang agbarong tuno na kalungon. Dapat itang agpre-preskat na kabarungan. Oo. Amen. Praise God. Karo ba da tita Anali? Tita Anali? Karo ba yun deta ni Ian, no? Ha? Apo ko ni Nanang Lola Clarita? Oh, kita? See? Tatagakabsat, Bible study leaders, tuta ko ng pastor ko na kanya. Talaga nga idi, termi nga ang kumaalat riknak nga agtakder. Tatta uri agtakderak, uri dagdingding agkakatawa da, kadag sa sarita da, kaasi ti apo, kayaklat ta ti agsao ko na nakakabsat. That's the power of the Holy Spirit of God. May ikadwa nga itad ti apo gan ka, ti Holy Spirit, wisdom. Iparikot tayo ngamin, anat ibaga. Kasano no agsaludsod. Baka jak ambo ti ibagbagak. Kakabsat ti kuna ni Apo Jesus. No agsao ka ito, ti Holy Spirit, isuntot mangted ti balikas tangiwat yung kunanan. Iso nga kada kayo nga napadasan at nagsulwiningan. Maibagayo, nga ididamo kaslahan nyo ambot ibagayo. Ngam idinyungap mo diyang iwat mo. Ni, derderetso mo ten kakabsat nga agsasao ka. Dayjay the Holy Spirit nga mangtulong kan ka nga mangi-explain di sa uti apo. So nga, boldness, wisdom. E may ikatlo, holiness. Tulungan na ka ti Holy Spirit nga mangiwaksi kadagiti banag iti biyag mo, tapno tabiyag mo, agbalin nga kapani-paniwala. Deta kakabsat ti talo nga ito ti Holy Spirit kada tayo. So ako na ti Apo, I will give you might. So, as a witness, hang ka dapat nga agbuteng, agamak, no di ka tagalumim, no di ka agsao ka kakabsat, umasidig ka iti tao. Be a witness for Jesus Christ. Number 4, may ikapat nga dapat makita yung kadeta nga verse is not only the mandate we are witness. The message is Jesus. The might, the Holy Spirit's power. Number 4, the map. Inikan na tayo iti apo iti mapa. Tadi ko na be witnesses unto me in Jerusalem. Then in Judea. Oh, di ka geographic location neda. In Samaria. These are not just people. These are places. Jesus said, go to these places. And unto the uttermost. Ano dito Jerusalem tayo? Dito Jerusalem tayo. These are our family, our friends, our neighbors, our classmates, and workmates. Kakabsat, na-witnessan nyo, dagiti pamilya tayo. Naikan nyo ti gospel tracts, dagiti gagayam yon. Na-sharean yun, dagiti kadway. Sino kada kayo kakabsat? Naikan ng ti gospel tracts, dagiti kakadwa na di trabaho. Itayag naman ti ima na. Naikan yun. Oh. Ay, kakabsat. Hamo ipalubos nga alan na kati apon. Nakaimimbag ti apo gan katay kunak itayan. Nagsaya at ti kariti apo kat ipulpil na. So nga hamo ka di nga balbali wala ende ti bilin na gan ka. Amen? Amen. So, your Jerusalem. Now, listen to me.
No na isermon kadagiti pamilyam, kabagyam, kaubraam, kakabsat, that hanga isot nagpatinggaan na deta, isulat ng rugyanan. So if you feel happy that your friends and family have heard the gospel, ang kadapat nga agsarden because that's only your Jerusalem. At dapat imbaga ti Apo nga papanam, go to your Judea. Ti Judea tayo, no kasla ko ti Pilipinas, barangays, towns, dita kakabsat, ti Judea yu dita, di kita other islands, di kita other cities. Are you with me? That's your Judea. And Samaria kunana. Ti Samaria kakabsat, ide, dagiti Jews kan Samaritans, they were not in good terms. No agsabat na tadalan ide, the Hudyo umiwas because they were not in good terms. Ti kayat nga sawan, uray dagiti tao nga difficult, uncomfortable places, and people you naturally avoid. Gusto ko madigita pagbaludan, kat kararwa digijay. Pati digijay kayat ti Apo nga maisalakan, kayat na nga mapantayo nga kabsat. Iso nga one day, adan to jail ministry tayo dita. Amen? At the hospital ministry, at the digitay ministry to the aged, kadigita care home. Lukatan nyo, digitoy nga mga opportunities kakabsat. Digita care home, mapan digita babakit, I don't know how you will do it, but God wants somebody to be a witness for Him in those places. Those are difficult places, but difficulty should not close the door for us. Because Jesus said, go to your Samaria. And then, unto the uttermost part of the earth. We are happy. Tadapasit tayo iti world mission. But we also have a mission for Jerusalem, Judea, and Samaria. That's the map that God gave to us. And so the last kakabsat is the move. Anang arud iti aramidon ta ita. Will you remain silent or will you speak for Jesus Christ? Agpili kayo kakabsat. Silent or speak? Eta, will you be silent? Kaputa mabain ka, magbuteng ka, hamo-amo nga irugi, pampanunutom no anantot ibagadaken ka, wenno pampanunutom no anat ibagam, natural nga marikna tayo, ta oray siya kat adabela kas de nga mariknak no kwa. Ngem kakabsat, ipanunutom, haan nga di jay tao nga kabuteng mo, ti panunutom, jay Apo nga nang bilin kin ka. Kabuteng mo kung mga hamo maipatungpal di kayat ti Apo. So nga, wag dapat tayo manahimik mga kapatid. Amen? Amen. At idikan man, at insurok nga kanta, isot soul winning song tayo ti HBBC dito. O, ag-compose akto manan. Ada gitara kakabsat dito. O, dinggan nyo, takantahan tayo amin ha. Okay? Hindi ako mananahimik. Sursurwon tayo dito nga kanta. Okay? Alright. Dati ako'y ligaw, walang pag-asa, sa dilim ng kasalanan, walang liwanag. Ngunit ako'y hinanap ng iyong biyaya, at sa krus mo ako'y pinalaya. Di ako mananahimik, ang pag-ibig mo'y ibabahagi ko. Hindi ako magtatago, pangalan mo'y itataas, hindi mananahimik, ebanghelyo'y ibabahagi ko.
pag-ibig mo'y ibabahagi ko. Hindi ako magtatago, pangalan mo'y itataas, hindi mananahimik, ebanghelyo'y ibabahagi ko. Last verse. Bigyan mo ako ng tama at lakas, karunungan sa bawat aking paglapit. Linisin mo ang puso at ang aking buhay upang maging ilaw mo sa iba. Hindi ako mananahimik, ang pag-ibig mo'y ibabahagi ko. Hindi ako magtatago, pangalan mo'y itataas, hindi mananahimik, ebanghelyo'y ibabahagi ko. Everyone, tumagdalo tayo amin kakapsat. Sing that song. It's a prayer song. At itang alawas, pag ikaw ay mananahimik, sana hindi ka matatahimik. Pambira. Ang ka makaturog kakabsat. Noham mo iburay ti ebanghelyo kadigidya nga tao. Okay? Let's sing once again. Dati ako'y ligaw, walang pag-asa, sa dilim ng kasalanan, walang liwanag. Ngunit ako'y hinanap ng iyong biyaya, at sa krus mo ako'y pinalaya. Hindi ako mananahimik, ang pag-ibig mo'y ibabahagi ko. Hindi ako magtatago, pangalan mo'y itataas, hindi mananahimik, ebanghelyo'y ibabahagi ko. Second, marami pang naliligaw sa mundo, hindi pa kilala ang pag-ibig mo. Paano sila kung ako'y tatahimik, kung ako'y mananatiling walang imig? Hindi ako mananahimik, hindi ako ibabahagi ko. Hindi ako magtatago, pangalan mo'y itataas, hindi mananahimik, ebanghelyo'y ibabahagi ko. Last verse. Bigyan mo ako ng tapang at lakas, karunungan sa bawat aking paglapit. Linisin mo ang puso at ang aking buhay upang maging ilaw mo sa iba. Hindi ako mananahimik, ang pag-ibig mo'y ibabahagi ko. Hindi ako magtatago, pangalan mo'y itataas, hindi mananahimik, ebanghelyo'y ibabahagi ko. Ebanghelyo'y ibabahagi ko.
Let's pray, Panginoon. When Apo, data iti kayat mo nga aramiden mi aparagan ka. Kat sapay kumata saan kamlang nga kaste kunak itay, nga Kristiyano anaragsak ngagsagsagrap kadagiti pamendisyon mo. No di kat Kristiyano kami nga napudno, nga agserbi ken mangipatungpal kadagiti pagayatan. Lord, ditoy nga mangrugi dayti nga mensahe ti biag mi. Kasa dinuman ti ayan mi ket siyasin no dagiti makasarita mi. Angkam kuma nga makalipat ken ka. Angkam kuma mabain nga mangiburay ti ebanghelyo. Bless our brethren. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat. God bless you.